Pozdrav svima. U ovoj lekciji obradit ćemo nekih 5 formula koje se ne koriste baš naročito često, ali dobro je da ih znate. Prva formula jeste formula value i hajde vidimo šta ona radi. Znači počnemo kucamo val i dobijemo converts a text string that represents a number to a number. E sad kako text string koji jeste broj, a nije broj? Vrlo jednostavno. Ako imamo, na primjer, ovako slučaj, ovdje imamo broj. Ali ako uradimo trim i Ctrl-C, Alt-Ctrl-V, paste as values, on će sad postati tekst. Kako znamo? Ovdje imamo brojeve. I ako uradimo Ctrl-C, Ctrl-V, zbir ova dva, kao što vidite je 2, 4, 6 i tako dalje, zbir ova dva je samo 1, 2, 3, 4. Odnosno, ovaj ovdje broj nije, odnosno, sad nije to broj. Mi ga vidimo kao broj, ali Excel ga više ne prepoznaje kao broj. Kako to rešamo? Pa tako što kažemo value. I sada ovaj broj ponovo će to postati Ctrl-C, Ctrl-V i vidite da je sada zbir kako treba. Ok. Ovo je naravno još jedan način da se to uradi, a to je da jednostavno dodamo nulu. Ctrl-C i sada vidite, opet smo dobili isti broj. Znači, možete ili value, ili možete jednostavno dodati nulu i nula će, pod uslovom da ovo jeste bio broj, pretvoriti u broj. Ako ste imali ovdje a, ovdje ćete imati value kao problem. Ok, idemo na sljedeću formulu, a to je fixed. Fixed kaže round the number to a specific number of decimals and returns the result as text with or without commas. Ok. Znači fixed, ovo nam je broj koji hoćemo, decimala reći ćemo 2 i no commas stavit ćemo true, pa ćemo posle staviti false. I da vidimo šta dobijamo. Evo, ovdje smo dobili ovako zapis, a ovdje ctrl-c, ctrl-v, ako stavimo false, evo ga. I sada vidite, kad probamo ta dva da saberemo, nećemo dobiti ništa. Zašto? Zato što je on, fixed, je praktično ova dva broja pretvorio u tekst. Isto bismo imali, iako bismo radili trim, ctrl-c, ctrl-v, vidite. Samo što bismo morali da uradimo alt ctrl v, values, i da onda sklonimo error. Jer ako bismo išli, vidite, kaže numbers stored as text, daje nam objašnjenje zašto. Kaže convert to number, help on this error ili ignore error. I mi ako bismo ignorisali, dobili bismo to. Round jeste funkcija koja se koristi. Naprimjer, ako imate nešto što ima 10 ili 12 decimala, vi želite da to svedete na 2 ili 3, koristit ćete round. Hajde da vidimo kako se to radi. Znači, round, uzmemo ovaj broj, sljedeće number of digits, 2. I da vidimo sad ovdje šta smo dobili. Dobro, zašto? Zato što ga gleda kao date. Number. I sada vidite, on je 9,8, zaokruženo naravno 9,9 jer je sljedeća cifra sedmica. Round down, ne znam šta će onda uradi, round down, ovaj je ovdje broj, na 2 decimale. Ok, dobro, on ga je opet video kao date. On je stavio 9,8, mi ako pogledamo, tu bi trebalo bude 9,8,7. Ali šta je on uradio? On je uradio round down, tako da on je praktično ovo ovdje sve iseko i ostavio na ovome što jeste. Da je ovdje bila jedinica, opet bi rezultat bio isti, jer kao što znamo, round, kao i u svakodnevnom životu, gleda sljedeću cifru, pa prema njoj određuje da li će ići na 9 ili će ostaviti 8, dok ovaj samo ostavlja donju vrednost. Znači ovdje bi moglo da bude i 1, opet bi rezultat bio isti. I round up. Ako bismo išli round up ovdje, pa ćemo staviti 2 decimale, ali ćemo, ajde ovako ćemo, ctrl-c, ctrl-v, umjesto 9,8 stavit ćemo 1, 1, 1, 1. Ok. I onda ćemo ovo prebaciti ovdje. I vidite,
on je sad stavio 12. Znači, on je ovo, bez obzira šta je, povećao za jednu. Roundup je funkcija koju u suštini koristi parking servis prilikom naplaćivanja korišćenja javne garaže, jer je svaki započeti sat 100 ili 120 dinara, tako da, eto, to je njegova funkcija. Round znamo gde se koristi. Value i fixed vidjeli ste da su u stvari oni ekvivalenti funkcija trim, odnosno dodavanja nule. Nastavljamo brzo dalje. Hvala na pažnji.